Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Intambara yabaye inkundura. Umuriro watse ibintu biteye ubwoba. Abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 babonye icyo bita ubufasha, babonye support. Ugiye kumenya ndetse no gusobanukirwa imbaraga M23 ifite iri kurwanisha ahantu zikomeje guturuka. Narababwiye ngo twebwe nabyo guca ku ruhande, amakuru tuyazana uko yakabaye. Turi mu gitondo cya kare, turi mu rukerera, twamaze kugira mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, aho turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 2025. Tuzanye amakuru akomeye cyane, n'amakuru dakwiye gucikwa. Niyo mpamvu tuba dusaba umuntu wese ubanye natwe bwa mbere gukanda kuri subscribe. Abantu mukande kuri subscribe, abandi bose mu liking. Abo dusanzwe tubana bo barabizi cyane, barabizi ko ntabyo guca ku ruhande, amakuru tuyazana uko yakabaye. Shimira by'umwihariko abantu bose bakomeje kugenda batwereka urukundo, bakatwereka ko turi kumwe namwe gatanuko, kandi ari abari ku mugabane wa Amerika, i Burayi ndetse no ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Afrika mu bihugu birimo Kongo. Abanyekongo baradukurikirana cyane rwose, bari mu bice bitandukanye, muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru, Masisi, Rucuru, Igoma, Bukavu ndetse n'ahandi hose. Ubwo nizeye neza ko muguwe neza kandi rwose Nyagasani akomeje kubarinda. Rero natwe tugarutse mu makuru yacu, ni amakuru akomeye cyane. Ibintu byahinduye isura. Maze iminsi mbabwira yuko ingabo z'igisirikare cya Kongo ziri gutegura icyo bita imirwano kabutindi. Iyi mirwano ni iri kugaragara kuri ubu ngubu. Mu bushize nababwiye ngo FARDC ishobora kuba igiye gutangira gukoresha indege z'intambara zirenze 2 cyangwa se 3, zirimo Sukhoi 25, zirimo na drone z'intambara. M23 yari yamaze gutegura ko uku kwezi kwa 12 kugomba kurangira bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. None ugiye kureba ndetse unamenye uburyo ingabo z'igisirikare cya Kongo n'abarwanyi ba M23 none haribwo imirwano igiye gutangira. Nibwo imirwano igiye gutangira. Uyu ni umunsi wa 4 w'imirwano, ariko uyu munsi ni umunsi w'inkundura gusa. Iyi mirwano iri kuba mu gihe haraye hasinywa amasezerano y'amahoro. Amasezerano nk'uko byagaragaye Perezida Felix Antoine Tshisekedi atigeze yishimira nubwo yayasinye. Turaza kubigarukaho. Amasezerano bigaragara ko Tshisekedi atigeze yishimira, turaza kubigarukaho. Reka duhere amakuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo, aho urugamba rukomeje kuba indyankurye. Barano baravuga ngo urugamba rwamaze kuba imberenge. Hari uduce M23 yamaze kuvamo. Nyuma yo kutuvamo rero, yiyambaje itsinda ry'abakomando kabariwe bamanutse. Turaza kugaragaza aho abasirikare baturutse. Ku munsi w'ejo, aho bita muri Katogota, harimo ingabo z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 bari bamaze kuhava. Ariko nuvuga ngo kuhava ntabwo bahavuye burundu. Nuvuga ngo hari ukuntu abantu barwana, none ugasanga bamwe bari mu gace kamwe, abandi bari mu kandi. Tuvuga niba wenda bari nko ku musozi hejuru, abandi barimo hasi. Uwo hejuru ntabwo abasha kurasa uwo hasi bitewe n'ukuntu umusozi umeze. N'uwo hasi nawe ntabwo abasha kurasa uwo hejuru bitewe n'ukuntu umusozi umeze. Nyangwa ku munsi w'ejo hari bimwe mu bimodoka by'intambara byagaragaye birasa biri munsi y'umusozi. Naravuga ngo twebwe tuba dufite ibimenyetso, umuntu bikeneye yatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp, ubundi tukabimwereka, biba bihari. Noneho ibi bisasu birasa mu buryo buhambaye, byavugaga yuko biri gusubirikanya na zimwe mu ntwaro M23 iri gukoresha. Ibi bisasu nta handi biri guturuka, ni mu gihugu cy'u Burundi, i Bujumbura. Noneho M23 yo yavugaga yuko igomba gusanga ibi bitwaro ahantu biri. Bivuze ngo intambara igomba kwaguka. Ku mugoroba nibwo itsinda ry'abakomando ba M23 bamanutse muri Kivu y'Amajyepfo. Narababwiye ngo urugamba nibwo rugiye gutangira, abantu ntibabyumva neza, ariko ubu none nibwo batangiye kubyemera. Ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC n'abazarendo binjiye muri Kamanyora,
twirwaneho na M23 bahunga kamwe mu duce, kuko ku munsi w'ejo kwemeza ko bino bice bya Katogota bya Kamanyora, ariko Kamanyora harimo abazarendo benshi, none ukazana hano muri Kaziba muri Warungu harimo abarwanyi b'ingabo z'igisirikare cya Kongo bavangavanze n'abarwanyi ba M23. Iyo bavuze ngo bavangavanze, bamwe bari mu duce tumwe, abandi bari mu duce mu tundi duce, atavuga ngo ibi bice byose biragenzurwa by'umwariko n'itsinda rimwe. Ntabwo ariko bimeze. Hiriwe imirwano guhera mu gitondo cya kare kurinda bigira bwije, iranakomeza ari nayo izindutse kuri ubu ngubu. Abaturage bakomeje guhunga, abaturage barimo barahunga nyuma y'ibi bakomeje kubonesha amaso yabo. Ku munsi w'ejo ikintu bita indege nababwiye ngo iyo zahagurutse ziba zakoze akazi. Izi ndege nababwiye ngo ntago M23 ifite ubushobozi bwo kurasha indege z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa uko bigaragara kuri no shuru, izi nyeshyamba zishobora kurasa indege z'igisirikare cya Kongo nyuma y'ubufasha cyangwa se sapoti aba barwanyi bakomeje kugenda bahabwa. Ubundi M23 yari yamaze gutangaza ko izarasa indege z'igisirikare cya Kongo bakoresha ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru. Abantu barategereza baraheba. M23 yakoze umuvuno wo kubanza gufata igice kimwe, ubundi bakaritagurana bya nyabyo, kuko mu minsi yashize ngira ngo ni ku itariki 2 muri Nyabyondo muri teritwari ya Masisi hagabwe igitero cy'intambara cyo mu kirere gisenya ibirindiro byose M23 yari hafite. Nuvuga ngo inzira zo kuva muri Masisi zerekeza muri Warikari muri Pinga, izo zo zamaze kuba inzozi, kuko izi nyeshyamba zarasenyewe ku buryo nta handi hantu na hamwe zakongera guhera. Aba barwanyi bakimira kubibona babonye ko guterataza bitazakunda, baravuga bateka tubanze twerekeze mu gace kamwe, cyane ko kuri ubu ngubu ingufu za M23 zose zerekeye muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano yabaye mu gace bita Rubarika, imirwano yabaye mu gace bita Gatogota, imirwano yabaye muri Kaziba, ahangaha muri Kamanyora ni imirwano kweri. Niyo mpamvu nkunze kubabwira ngo kuri ubu ngubu bitewe na strategy y'urugamba buri ruhande rukomeje gukoresha, ntabwo ushobora gupfa kubona imirambo y'abapfuye, ariko si uko badapfa. Ubundi na strategy yatangijwe na M23 kurwana hari abashinzwe kwita batwara bakomeretse n'abapfuye muri ako kanya. Bari bafite imodoka zimbangukira gutabara cyangwa se imodoka zabo zihariye, ku buryo wakomeretse n'uwapfuye uwo mwanya direct bahita babatwara, kugira ngo nibaza gutsindwa hataza kugaragara iki imirambo y'abapfuye ngibe yashinyagurirwa. Niyo mpamvu kugira ngo ubone noneho bakomeje no gukavaringa ku buryo gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se gukoresha amatelefone bari ku rugamba. Ibi ngibi ni ikizira, ni ikizira ku ruhande rw'ingabo z'igisirikare cya Kongo ndetse no ku ruhande rw'abarwanyi ba M23. Iki cyo rwose bamaze kuyikemura, kuko ndibuka ko witwa General Sikirisa Chiwewe Songwesa uyu ngo yakimara kuva kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cya Kongo, uwamusimbuye ari we General Gaius Kabombo yahise atanga itegeko ko nta musirikare wa Kongo wemerewe gukoresha itelefone cyangwa se imbuga nkoranyambaga ari ku rugamba, na cyane ko byagiye bijijisha systeme y'ikoranabuhanga ngira ngo mwaka wa 2023 na 2024. Abantu benshi bakomeje kumva ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC zigaba ibitero by'indege za Sukhoi, ariko zigahindukira zikarasa bamwe mu barwanyi babo. Ahanga ngo nakindi cyabiteraga ni systeme impuzanzira, nuvuga ngo technology uburyo ikoramo zira ndege zikoramo zikorana n'amareza. Aho bakoreshaga ama telefone cyane, ahanga zarazaga zikabarasa zizi ko hari umwanzi. Nyango byagiye biho kenshi cyane. Ubu rero kuvuga ngo ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rwa leta iki ngiki bamaze kukimenya, ariko indege z'igisirikare cya Kongo zirimo zirarasa abarwanyi ba M23 zikarasa ibirindiro. Ibyo M23 nayo idahakana, ariko ihakana ko abasirikare bayo bari gupfira ku rugamba.
izi nyeshyamba ntabwo zihakana ko zidakabwaho biriya bitero, cyane cyane ko arizo zisohora amatangazo, ariko ntabwo zemera ko hari umusirikare wayo n'umwe ubagoye ku rugamba. Ubu rero leta ya Kongo nta kintu na kimwe iri gutangaza kuri iyi ntambara, nta kintu na kimwe Kinshasa iri gutangaza kuri iyi mirwano. Bakomeje kuruca bakarumira. Kubera iki bari kuruca bakarumira? Nuvuga ngo nababwiye ko ubundi leta ya Kongo muri gahunda hariya bafite, leta ya Kongo muri gahunda bafite nuko bagomba kugaragaza ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 ari umutwe w'iterabwoba. Iki nicyo kintu cya mbere. Barimo baragaragaza ko izi nyeshyamba za M23 ari umutwe w'iterabwoba. Kinshasa ingufu zose yakoresha mu guhangana n'izi nyeshyamba, nta muryango mpuzamahanga uzaza, nta n'ibihugu bikomeye bizaza ngo bigaragaze ko Kinshasa yarengereye. Kubera iki? Uyu mutwe urimo urafatwa nk'umutwe w'iterabwoba nk'imitwe nka Hezbollah, Al-Shabaab, nk'uko leta ya Kongo Kinshasa yakomeje kugenda ibigaragaza. Kuko leta ya Kinshasa yakomeje kugenda ibigaragaza ivuga yuko abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 ari umwe mu mitwe y'iterabwoba ikomeje gutuma ubuzima bw'abaturage b'iki gihugu cya Kongo burushaho kuba bubi, ariko bukaba bubi bitewe n'iyi ntambara. Niyo mpamvu bino bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gusinyisha amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba ibihugu nk'Ubufaransa, yaba Ububiligi, ibi bihugu byose biri inyuma y'ibikorwa Perezida Tshisekedi ari gukora birebana cyangwa se bijyanye n'intambara. Ibi bihugu biri inyuma ya Perezida Faci, kubera yuko mu byo bari gukora biragaragaza yuko yaba ari ubujyanama, yaba ari ubufasha bashobora kubutanga. Imirwano iyo yongeye guca ibintu, kuko ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba amato niyo nababwiraga ngo M23 yamaze kubona icyo bita sapoti, yamaze kubona inkunga ikomeye cyane, inkunga iremereye, ku buryo noneho bamwe batangira kuvuga bati byanze bikunze iyi Uvira barayigeramo. Imirwano yabaye Kamanyora, iba mu bice byinshi bya Kaziba, za Katogota, iba muri Warungu, iba muri Mwenga, iba muri Minembwe, za Mikenke hose, iba muri Mekarati, iba muri Rwitsankuku. Ibi bice byose tuvuze haruguru byabayemo imirwano, kandi iyi mirwano yahitanaga abasirikare n'abasivili bakabikomerekeramo, rimwe na rimwe bakagwa no ku rugamba, cyangwa se bagahitanwa n'ibi bitero n'ubusanzwe. Iyi mirwano iraremereye cyane. M23 yamaze kumanukana icyitwa itsinda ry'abakomando. Abakomando kabariwe, niyo mpamvu babwira ngo noneho bikera umujyi wa Uvira barawinjiramo. Barawinjiramo gute rero? Mu gihe ingabo z'u Burundi haraza canya maremare zigashinga intwaro mu gihugu cy'u Burundi zirasa muri Kongo barwana na M23, bakazana BM21 bakarasa, bakazana indege z'intambara bakarasa, M23 yarakaye umujinya, noneho imanuka nicyo bita abakomando bayo, imanuka nicyo bita ibikoresho simusiga. Ingabo zamanutse muri teritwari ya Rucuru, abari Igoma bavayo bohereza muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi Uvira yo rwose ishobora gufatwa pe, ishobora gufatwa hakurikijwe uburakari n'ubukana M23 yamanukanye. Iyi Uvira barayifata. Ingabo z'u Burundi hariya ntago zoroshye, zagaragaje ubuhanga
kuva hafatwa Goma na Bukavu. Ariko kuri no shuru iyi mirwano iri kubera muri ibi bice byo muri Kivu Amajyepfo, M23 irinjira muri Uvira, iri hano muri Warungu, muri bino bice byo muri Nzibira. Iyi ngabo ziri hano muri Mwenga, iyi ngabo zamaze kujya mu bice bya Fizi na za Kamanyora. Ku munsi w'ejo nibwo habaye uburakari ubwo M23 abasirikare bayo baraswaga, bamwe bagahunga, ndetse makuru bavuga ko bamwe ngo bagerageje guhungira mu gihugu cy'u Rwanda bajyanye n'impunzi, kuko bavuga ko ngo bamwe harimo nabiyambuye imyenda y'inamba n'imyenda y'urugamba bagatangira kwihishahisha nk'abaturage. Ari nayo mpamvu ngo izi ndege zarashe mu baturage, ariko abaturage bari baramaze guhunga bo baragiye. Ahubwo impamvu izi ndege zarashe hariya mu ngo nuko ngo harimo abarwanyi ba M23 bagerageje kwihisha mu mazu nyuma y'uko bakibona ko indege zije kujya gute, zije kubarasa. Aya mazu yangaza gusenywa. M23 yo yagaragaje ko ibi bitero byabaye byibasiye inyubako z'abaturage n'ibikorwa remezo zikabisenya, ariko Kinshasa cyangwa se izi ndege zo zikoreshwa n'uburyo bwa drone cyangwa se zikoreshwa n'uburyo bw'ikoranabuhanga, zarashe zikurikije ibyo ziri kubona. Ziriya ndege zigenda kuri strategy yo kumenya ahantu bagiye kurasa, kuko zigenda n'ubundi zireba uzikoresha abareba ahantu bagiye kurasa nabo bagiye kurasa. Niyo ngo ziba zigenda ariko ziri gutanga feedback, ziri gutanga nyiri igisubizo cyuri kuzikoresha, akamenya ngo tugiye kurasa agace kanaka. Nibwo buryo barasamo rero. None amakuru avuga ko ngo izi ndege zarashe nyuma yo kubona amakuru y'uburyo bamwe mu barwanyi bizi nyeshyamba bari bamaze kujya gute, kwihisha mu mazu nk'abaturage. Indege zo zira gute, zirabarasa. M23 ikimara kumanukana abakomando ubu bari muri Kivu Amajyepfo, aho udashobora kumenya ngo bari hehe. Na cyane ko Kinshasa nayo yatangiye kugira ubwoba kwikangamo, ivuga iti izi ndege turi buzamure dushaka kurasirwa rimwe. Niyo mpamvu rero ijoro ryose nta kuryama nta gusinzira, yaba M23 iri mu ntambara iryamiye amajanja, yaba ari ingabo z'igisigara cya Kongo nazo nuko. Ubu harimo haraba icyo bita imirwano, harimo haraba icyo bita umukutano. Impande zombi zikomeje kurasana, bamwe bakoresha ibisasu bya Mortier, abandi bazana BM 2021, abandi bazana ibisasu bya roketi, abandi bazana za misiri. Nuvuga ngo ikintu kiri kwa no mu Kivu Amajyepfo ni urugamba rw'injyana muntu, ni urugamba rw'injyana muntu. Ariko abantu tubana umunsi ku munsi narababwiye nti hagiye kuba ikintu biti intambara, abantu babyibuka neza. Narababwiye ngo hagiye kuba ikintu biti imirwano, ku buryo leta ya Kinshasa ishobora kwambura M23 ibice byose nk'uko byari biri mu ntego. Nanone izi nyeshyamba zikaba zagira mu mujyi wa Uvira zikawufata, ziri kwirukana ingabo z'u Burundi, hariya bizaba byarangiye. Ubundi zarangiza zikahita zerekeza muri Kivu Amajyaruguru zataka Pinga. Nyuma yo kwataka Pinga nta kindi kizakorwa, ni ugushinga ibendera, leta ya Kivu ikavuka. Nubwo Perezida Tshisekedi akomeje kugaragaza ko azakomeza guhanyanyaza, ariko aba barwanyi bakomeje kugaragaza ingufu z'umurengera. Ubundi nkuko nabivuze, Perezida Tshisekedi yagaragaje ko rwose atishimiye habe namba amasezerano yamaze gusinya, yamaze gushyiraho umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bamaze gushyira umukono ku masezerano y'amahoro y'ibihugu byombi, mu gihe hari hashize igihe kinini cyane haboneka impamvu zituma hadasinywa amasezerano. Kinshasa yari yavuze ko itazasinya no masezerano mu gihe u Rwanda rutarakura ingabo zarwo ziri ku butaka bwa Kongo. Ndetse Perezida Tshisekedi yakomeje kugaragaza ko gusinya amasezerano biri muri gahunda y'imikoranire, ariko asobanurira abanyekongo ko aya masezerano agiye gusinywa azashingira ku kuba u Rwanda ruzaba rwamaze kubahiriza ibyo rusabwa. Ikindi kandi Perezida Tshisekedi avuga ko
kwitabira ibiganiro no gusinya amasezerano bigaragaza ko leta ya Kinshasa idashaka intambara. M23 iyo yamaze guhakana ko idashobora kubahiriza ibyo amasezerano y'u Rwanda na Kongo bisinya, kuko atabareba, kuko bo ntago bitabiriye bino biganiro, nta nubwo bitabiriye no masezerano. Nuvuga ngo ibiganiro bya M23 na leta ya Kinshasa biridwa muri Qatar. Ibiganiro bya M23 na leta ya Kinshasa biri muri Qatar, mu gihe bidakomeje kubahirizwa. Rero M23 ibyo isabwa nta na kimwe yubahiriza, leta ya Kongo Kinshasa ibyo isabwa nta na kimwe yubahiriza. Gusa izi nyeshyamba zo zakomeje kugenda zigwa mu mutego no gusinya amasezerano zivuga yuko zidashobora kubahiriza. Amwe muri amasezerano ni uguhagarika intambara, nanone bakavuga ko bagomba gusubiza ubutegetsi bwa Kinshasa mu bice byose barimo cyangwa se bagenzura. Ibi bivuze ngo ni ukuva mu mujyi wa Goma, bakava muri Bukavu, bakava muri Kanyabayonga muri teritwari ya Rubero, bakava muri Bunagana no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibyizi nyeshyamba rero zahakanye burundu. Noneho imirwano iri kuba muri Kivu Amajyepfo yaje gutera ipfunwe cyangwa se guteza ikibazo gikomeye cyane, nyuma yo kumenya ko hari imbunda ishinze mu Burundi iri kurasa mu gihugu cya Kongo. M23 yafashe umwanzuro yo kwagura ibikorwa byayo, kuko bivuga ngo mu bisasura izi nyeshyamba nazo zarashe hari ibyaguye mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko n'ubundi hari ibyaturukagayo. Bivuga ngo izi nyeshyamba nazo zagize gute, zasubijeho ibisasu byaturukaga. Bivuze ngo ikintu bita urugamba rero ubu nibwo rugiye gutangira. Ku munsi wa gatatu w'imirwano, ku munsi wa gatatu w'imirwano yikurikiranye hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi, bafatanyije na Wazalendo, bafatanyije na FDLR muri Kaziba muri Kivu Amajyepfo, induru zirimo zivuga. Amakuru aturuka muri kariya gace yemeza ko ibice bivugamo imirwano M23 yari imaze kwirukana FARDC n'abafatanyabikorwa bayo mu birindiro bibiri. Ibi birindiro ni by'ingenzi cyane, aho bita byabaye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo muri uyu mwaka. Ingabo za Kongo rero nabo bafatanyije cyangwa n'abafatanyabikorwa bazo bakomezaga kujya gute guhindura imirwanire, ariko ibirindiro bimwe na bimwe biza kwisanga mu maboko y'abarwanyi ba M23. Iyi mirwano yabaye kuri axe ya Katogota naho bita muri Kamanyora. Ibintu bikomeje rwose kuba bibi cyane. Mu gitondo cya kare byashobokaga ko rwose hari impinduka, ariko none uko amasaha agenda akura urugamba rugenda rurushaho gukara, urugamba rwarushaho kugenda rwiyongera. Noneho rero ikintu abantu batari bazi ni ukuvuga ngo noneho amazi nagakiri yayandi. Abasirikare ba M23 aba basirikare babaga mu mujyi wa Goma uherereye muri Kivu Amajyaruguru, bamaze kugera muri Kivu Amajyepfo aho bagiye guha umusada bagenzi babo kuva ku wa mbere w'iki cyumweru. Aba barwanyi b'ingabo z'igisirikare cya Kongo M23 bari bahanganye mu mirwano ikomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC, harimo FDLR, FNDB ndetse na Wazalendo. Itsinda ry'abakomando ryamanutse mu mujyi wa Goma. Itsinda ry'abakomando ryamanutse mu mujyi wa Goma ryerekeza hehe? Muri Kivu Amajyepfo. Berekeje muri Uvira. Bivuga ngo bavuye mu mujyi wa Goma, ariko target bafite niyo kwinjira mu mujyi wa Uvira.
abanye benshi batangiye kuvuga bati noneho Uvira rwose tombe, Uvira rwose ubu ngubu igiye gufatwa. Kandi uretse buno bwato cyangwa se amato ari gutunda abasirikare bava hariya mu mujyi wa Goma i Bukavu berekeza mu bice biri kubera imirwano, ni nako n'imodoka zikomeje kuva mu bice bitandukanye zijyanye abasirikare n'ibikoresho zigenda ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Abarundi bamaze kumanura ibikoresho byabo, FARDC yamaze kumanukana abasirikare n'ibikoresho, indege z'intambara hariya zirateguye. Ubu ni ukuvuga ngo hagiye no gutangira kwifashishwa na za kajugujugu. Zira kajugujugu zaguzwe muri Turikiya zigira ku 8, izi drone CH4 ziri hari i Bujumbura, n'iz'Ababiligi zirahari. Mwibuka neza ko Ababiligi bazanye ibikoresho bya gisirikare babishyira hehe? Mu gihugu cy'u Burundi. Nuvuga ngo igihugu cy'u Burundi cyabaye moteri, cyabaye ibirindo by'ingabo z'u Burundi, kiba ibirindo by'ingabo z'Ababiligi ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu mu 23 ishobora kwitonda ahangaha, kuko byanze bikunze Umubirigi ashobora kumanukana za drone 100 zazanywe ziri Kisangani. Ubwo 23 yagezaga kwinjira muri Kisangani iciye hano muri teritwari ya Warikare. Ababyibuka neza ni mu kwezi kwa gatatu, hafi mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka turimo. Abarwanyi ba 23 bahawe isomo n'Ababiligi, ari nabwo Ububirigi bwaherezaga ubufasha leta ya Kongo Kinshasa mu masezerano u Rwanda rugiye kugirana cyangwa se mu biganiro byari bikomeje ko hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo mu gukemura ibyo bibazo. Ariko Ububirigi buza kwitambika, Ububirigi buza kwitambika, umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi urongera urazamba. Nuvuga ngo biriya bihugu by'Uburayi rero icyo bidashaka ni imikoranire, ni ukuzuzanya, guhuza kw'ibi bihugu. Ukudahuza kw'ibi bihugu rero niko gushimiza biriya bihugu, kuko bikomeje kugira ijambo. Niba ikibazo kibaye bagahamagara ati bimeze gutya nimudufashe, aha bahita bumva kari sawa. Ariko mu guhuriza hamwe, mu kubaka ubumwe, mugatangira kujya inama, niko kugenda mubirukana, mutangira kubona yuko nta kintu bamaze, nta kintu bazakora. Ariko mu gihe babone yuko mukomeje kubiyambaza, icyo gihe rwose muhagarare hamwe, Abanyaburayi bababone, babayobore rwose nk'intama. Ubwo ni uko nguko bigomba kugenda. Ububirigi nyuma yuko bwari bumaze kubona yuko budacana uwaka n'u Rwanda, bwahise bugerageza gukoresha igihugu cy'u Burundi. Kutumvikana k'u Rwanda n'u Burundi ahanini ibibazo byari byamaze kurangira, byahizwemo uruhare n'Ububirigi. Kuko niba ingabo z'abarwanyi ba 23 zizi neza ko abari kuzitera bari guturuka ku butaka bw'u Burundi, ntago Burundi buzumvikana n'abarwanyi ba 23, na cyane ko baherutse kubasaba kuva muri Kivu y'Amajyepfo, ko babangamiye abaturage b'Abanyamurenge. Twirwaneho yamaze kwihuza na 23, gusa Twirwaneho hano ntago iri kuvuga bitewe n'ibyo yaboneye aho bita za Rwitsankuku, bice bya Rwitsankuku n'utundi duce two muri Kivu y'Amajyepfo hariya muri Fizi, n'ibice bya Cabunda, muri Mwenga, muri teritwari ya Minembwe. Aha hose Twirwaneho yagiye isakirana n'ingabo z'Abarundi, yatakarije abasirikare benshi, barabizi, barimo n'abayobozi. Niyo nababwiraga ngo rero 23 nubwo iri ku Rwanda, ariko irimo gukoresha amayeri ya tekinike, kuko kumenya ngo hariya hamanutse umuyobozi, Kinshasa iremera ishora indege wenda bazirase, ariko yivugana no muyobozi. Ino operation yatangiye gukorwa mu gace bita Nzibira. Ino operation yatangiye muri Nzibira, aho abarwanyi b'izinyeshyamba za 23 bakomezaga kugaragaza ko rwose uko byagenda kose biteguye gukora impinduka. Rero bati uko byagenda kose twiteguye gukora impinduka zo gukubita umwanzi tukamutoza inzira.
Ibi inyeshyamba zari zamaze kubisinya. Nkuko rero batangarije nuba ngo ingabo za 23 zagaragaye mu bwato bwari butwaye abasirikare benshi, bwagaragaye mu gice cy'ikiyaga cya Kivu giherereye muri Bukavu. Abizi neza ko Bukavu irimo abarwanyi ba 23. Kuri uyu wa kane imirwano ikomeye cyane yiriwe ibera mu duce twa Gatogota ndetse n'agace bita Kamanyora. Ingabo z'u Burundi ziriwe zisuka amabombe ku barwanyi ba 23, akaba ari inyuma ya operasiyo yapfubye y'abakomando ba 23 bagerageje kwirukana ingabo z'u Burundi ariko zirangaza ibibamba. Nuba ngo 23 yitabaje undi musada. N'abasirikare benshi. 23 yitabaje umusada. Ingabo zamanutse hari muri Kivu Amajyepfo rero zaba barwanye zigiye gukora icyo bita akazi. Unuva ngo none mu 23 agiye kugaragaza ubuhanga n'imbaraga. Nuva ngo ibyo yari yarimye amaso ya Perezida Gisekedi agiye kubimuhereza neza, kuko iyi Uvira yo byanze bikunze irabatombe. Mu minsi yashize umuvugizi wa 23 wungirije Oscar Barinda yari yavuze ati turi mu misozi yunamiye Uvira, turayireba, dushaka kuyinjiramo twayinjiramo. Kuri no shuro rero ndababwiza ukuri rwambikanye. 23 yaraye ikoreye mu birindiro by'ingabo z'u Burundi biri mu gace ka Ruvungi, ibicamo kabiri ndetse bicamo abatari bakeya. Mu gihe ku ruhande rw'ingabo z'igisirikare cya leta nazo zivayo ngo zabashije kwivuna umwanzi, aho ngo muri Katogota haguye abasirikare benshi cyane. Katogota haguye abasirikare benshi. 23 iramanukana icyo bita umukomando wuzuye ibikoresho biri ku rwego rwo hejuru. Nta muntu n'umwe rero uri kwitambika bano barwanyi kuri uno shuro hawe, kuko FARDC wamaze kubona ubuno bwato bw'intambara, buno bwato butwaye abasirikare. Umurundi wamaze kubona umusada wa 23 yamanukanye hariya, yahise abona yuko isi mwiyubitseho. Kereka bibaye ngombwa ko leta ya Kinshasa ihindura umuvuno, kuko abarwanyi bo muri Kivu Amajyaruguru bamaze kuvayo berekeye muri Kivu Amajyepfo. Ku munsi wa Jenerali babwiye ngo ingabo zose 23 ifite muri Kivu Amajyaruguru irimo irazimanura muri Kivu Amajyepfo, kuko kwerekeza muri Pinga no gufata umujyi wa Uvira ntabwo byashobokaga. Bavuze batereka tubanze twerekeze amaboko yacu y'ibitekerezo muri Kivu Amajyepfo, kuko umujyi wa Goma urarinzwe, umujyi wa Bukavu urarinzwe. Ubwo imbaraga zigiye hehero, imbaraga zose zigiye kwitsindagira muri Uvira. Iyi Uvira nta masaha ashobora gushira itarafatwa n'abarwanyi ba 23. Nubwo ingabo z'igisirikare cya Kongo nazo zitoroshye, ariko hari ahabarwa ingabo z'abarundi n'abacanshuro. Igisirikare cya Kongo bundi babara FDLR, kuko rwose nkuko twabibonye kireka wenda bibaye impinduka, ariko ubundi ikintu bita 23 hari yahanganye n'umurundi. Kuko nubundi nubango ibisasu byajengereje 23 ku munsi w'ejo ni ibisasu byaraswaga n'abarundi. Ahangara harimo ibisasu byo bwoko bwa Morotsi BM21 ndetse n'ikimodoka cy'intambara cyo bwoko bwa HIMARS. Ibi ngibi birasa imisozi gatigita, birasa imisozi gasaduka. Abantu bibuka neza muri 2024 imirwano yabaye muri Kivu Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, ibice byegereye Rubaya, umusozi bita Bihambwe mu ishyamba rya Bihambwe, naho bita muri Oso.
M23 yatakaje agace bita Kibirizi, yatakaje agace bita Kibirizi n'agace bita Rwindi. Batakaje Rwindi bakurikizaho Kibirizi. Iyi Rwindi yafashwe n'ingabo z'Abarundi n'umujenerali bita General Kabundi. Izo ngabo zihita zimanuka mu buryo bwihuse muri teritwari ya Masisi zica bitaza Kicanga na za Mweso, barakomeza bayira bitaza Nyamitaba na za Nyakariba na za Kanyatsi, barakomeza bitaza Mihanga, noneho bagira hasi muri Rubaya ahari ibirombe by'amabuye y'agaciro, baje kubifata. Noneho imirwano yabaye hanga muri Oso no muri Bihambwe, ababyibuka neza hari ibisasu biremereye cyane byaje no kuraswa nabyo bigatwikwa. Buri ikintu cyatumye M23 yiyambaza umusada, bimwe mu bikoresho yakoreshaga muri Kivu Amajyepfo muri za Kamanyoro byari byamaze gutwikwa. FARDC n'Umurundi barabivize bahita babitwika. Abibuka neza muri Nzibira ubwo izi nyeshyamba zazanye ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo na radari kugira ngo babashe kurasa indege z'igisirikare cya Kongo, byose drone zahise zibitungura zirabitwika zibigira umuyonga burundu. Ibi nibyo byabaye ku munsi w'ejo ku barwanyi ba M23 batwikirwa bimwe mu bifaru cyangwa se imodoka by'intambara byari byizeweho gutanga umusada. Ingabo z'igisirikare cya Kongo zihita zibitwika zikoresheje drone. Uwo mwanya byatumye izi nyeshyamba zibona yuko rero amazi atakiri yayandi, bamanura icyo bita abakomando. Unuvuga ngo abakomando bari kurwana muri Kivu Amajyepfo ni amaraso mashya. Ukomeretse bahita bamutwara, upfuye bahita bamutwara. Mu gihe amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi rwose ngo gupfa k'umusirikare ni ikibazo kuko byagaragajwe mu minsi yashize, ariko Burundi bukomeza kubihakana. Ariko burabizi neza ko bari mu ntambara muri Kivu Amajyepfo bahanganye na M23. Izi nyeshyamba zitoroshye kuko zakomeje kubakuramo benshi, yaba no mu mezi yashize no mu myaka yashize. Uburundi bwatakaje abasirikare batabarika muri Kivu Amajyaruguru, ariko none muri Kivu Amajyepfo bikaba bigiye kuba ibindi kuko ingabo z'u Burundi nizo zarinze Uvira kugeza n'izi saha. Naho Umurundi arakomeye. Ingabo zakubise Sadeke, zigakubita umucanshuro, zigakubita umuzarendo, zigakubita umu FARDC. Umunyarumani hariya bose yamanitse amaboko. Mu minsi yashize rero bati hari abacanshuro baje bashyashya. Izi nyeshyamba ziravuga ziti tubahaye igihe zo kuba mwamaze kuva ku butaka bwa Kongo. Uwo tuzongera gufata nta mwe tuzamugira kuko impuhwe zararangiye. Ibyatangajwe na Lieutenant Colonel Wiringoma, uyu musirikare rwose w'inkorokoro umaze kwigarura imitima ya benshi, ukunzwe cyane hariya rwose muri Kivu Amajyaruguru, ukomeje kugaragaza ko icyitwa urugamba atagitinya. Uyu musirikare arazwi cyane, we na General Sultan Makenga. Buriya ntekereza ko uyu Lieutenant Colonel Wiringoma azwi cyane kurenza uwo bita Brigadier General Byamungu Diadoni. Nawe arazwi kuko ni komanda mukuru wungirije General Sultan Makenga, ariko Lieutenant Colonel Wiringoma ni w'abantu benshi cyane bazi. Uyu musirikare rero yagiye agaragaza ko nta mikino izi nyeshyamba zifite, ariko kuri ino nshuro hitezwe kurebwa amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Kongo y'amahoro. M23 ntago biyareba. Niyo mpamvu cyitwa urugamba cyo ubu nibwo kigiye gutangira. Aho ngo nibwo urugamba rugiye gutangira batireka reka. Ariko ubu noneho niba abantu batangiye kubibona ko icyitwa imikino yararangiye. Icyitwa imikino yo rwose yararangiye. Ubu hari kuba icyo bita ibitero kabutindi.
FARDC irimo irarasivuga ko nta mpuhwe ifite. Umumama 23 nawe arimo arahunga akiza amagara ye, avuga ati nakora ikuntu byagenda reka nishakire inzira yo guhunga, mu gihe abandi bavuga bati nta hantu waca. Urumva ngo strategy z'urugamba hariya umunsi w'ejo byari ibintu bikomeye cyane, byaragahinda. Imisozi rwose bayiritagura, ibisasu bihingagura imisozi. Abasirikare bamwe bagira gute bahunga n'abaturage, ubwo ni abanyabwoba ariko n'ubundi, kuko nta musirikare wahunga urugamba, ubwo ni abanyabwoba n'ubundi, ariko ntago babura, kuko muri 23 n'ubusanzwe ntago haburamo abasirikare b'abanyabwoba. Wenda baba baramaze gutozwa gutinyuka ndetse no kuba bafite icyo barwanira hariya, bavuga bati tugomba kurwana kugira ngo tubeho, uburenganzira bwa buri munyekongo wese bwubahirizwe. Ariko imiryango mpuzamahanga, ibihugu bikomeye nta kintu bikomeje kugaragaza kubirebana no gusaba ko imirwano yahagarara. Kuko leta ya Kinshasa yacanye maremare, 23 nayo icana maremare, ubu ni ukuvuga ngo hagiye kuba icyo bita urupfu. Urupfu rwo rugomba kubaho, kuko n'ubundi barimo barapfa. Iyi ntambara rero, iyi ntambara ya 23 na leta ya Kongo Kinshasa n'ingabo z'u Burundi, abantu benshi bakomeje kuvuga bati reka turebe iherezo ryayo, ariko ubundi nta herezo, nta herezo. Reka mbashimire rero inshuti zacu, ngira ibihe biza kuri mwebwe, amakuru yacu n'ubundi rwose nakagaruka.